الدستپێکی سلااف بۆ هەوا بۆ بەرنامێ هەوا بۆ جهێک و تتا بەڵاوکردن سلااف بۆ وان کەساژی و ئیرۆ یانجی ڕۆژێن بهێن و نابنێرن یعنی ئەم هەر کەس ئیرۆ بڕێکا دەر و پەنجەرێن و سوسیال میدیا بۆ هەر کەسێ vekirîn دوور نزیک êdî her kes mayê xwe yanjî têgeh û têbîniyên xwe ser rewşa siyasî, rewşa aborî, rewşa civaka, rewşa kultûrî deng têne bilindkirin û gengeşa û nîqaş çêdibin. Eva îro ku rojhilata navîn de tê kirin helbet ne berhemê ev rû ye belku berhemekî gelekî zû hatiye kirin ku Emerîka sînaryo bû danayîne taybet li sala 2004 ku boşê kur civîna heştgê yani heşt welatê sermayedarê mezin de hate çêkirin wêrê de projeyek hate pêşkêşkirin ew proje jî ku rojhilata navîn bibîte rojhilata navîna mezin. Vî projeyê de hatiye daxuyankirin ku hindek welat êt mezin rojhilata biçûk bibin û hindek welatê biçûk mezin bibin yani destkariya xerîte yan jî nexşerîngara deverê bête guherîn. Helbet ev projeye rasteberî 20 salekan an kêm zêde lêbelê rewşên siyasî rewşên ku rewşa Iraqê ya Efganistan û ya Palestîn û Libnan hindek gîro hate gîrokirin. Lêbelê em zanîn îro ku dinyayê de şer bû çekê nerm tête kirin û şerê aborî tête kirin. Dema şerê çekê nerm bête kirin an hêza nerm û şerê aborî bête kirin milmilana bazirganî bête kirin divê şerê req ew bêne bêdengkirin ji ber hindê me dît û sê serkirdeyên îslamîyên Ereb di demekê Kurd da hem İsmail hem Henîe û hem Sînwar û hem Hesen Nasrallah hatine kuştin ku ewa jî çekê req kartîna piştî hêngî jî ku biryar hate dan ku PKK jî çekê xwe bişewitînît an şekê xwe danîtin. Ji alekî ve ku dewletê Ewropayan bijîn Emerîka, Fransa heta radekî Almanya, İsraîl alîkariya Kurda vekirî dikin. Ev alîkariye alekî ve alîkariya Kurda dikir ji alîdî jî ve PKK lîsta reş û terorê de bû. Berwendê ev her du peyvenet hatine guncatin êdî danana çekî yan niyaz pakiya PKK got em çekê xwe danîn û praktîk jî beşek refek ji gerîla çekê xwe dana ev jî niyaz pakiyek bû bû hindê bû dinyayê ku Kurd ne aşiq û evîndarê çekî ne belku Kurda çek helgirtiye ku bervanî ji hebûna xwe kiriye bergirî ji hebûna xwe kiriye. Berhindê ev qonaxa ku çek dananê dinyayê de nûke şerê çekê req nemaye dinya bera şerê çekê sar çîtin an şekê şerê çekê nerm çîtin. Evê bandol her derê heye rojhilata navîn jî de me dît Siûdiya Erebî zû xweş îslamê dorê xist îslama radîkal. İran lêdana Îranê Îran jî ji îslamê nûke hêdî hêdî ew gotê kemera şîî êdî ew jî nav çû. Ev rû çavkaniyên ku hêzê dene îslama siyasî tenê Tirkiye maye. Berhindê Tirkiye jî ve rastiye zanîtin eger Tirkiye jî xwe neguhoritin de gorankariya neketin ew jî dê derdê Îranê pencê tuyê nebirîn. Berhindê Tirka zû hez bi vê meselê kir. Zûka hem Baxçelî hem Erdogan û taybet Baxçelî jî her zû gotî Kurd û Tirk birane û paşra gotî Sûriye Tirkiye dayê bêt vê du cêgirê serokê komarê hebin Kurd û Elewî. Yani eva gorankariya pişt perdeyê gelek tiştê nekirin. Evê bandor ser Kurda û milletê dî jî heye û em zanîn dîrokê de Kurda zerer negihandiye İsraîl an Rojava lêbelê pirêka Ereba û pirêka Tirka û pirêka Farisa împaratoriyetê İslamî her tim zerer gihandiye Mesîhiyetê û Rojava lê Kurda heta nûke nekiriye. Ji ber hindê Kurd hem hêzeka sekûlarin û hem hêzeka rêxistiya baş in ku dikarin şerê Daeş û lanê bikin ber wê yekê jî Emerîka, İsraîl û Rojava an Fransa piştgiriya Kurda kir. Ev rewşa ku em li başûrê Kurdistanê bînîn ew pirzgirêkê di navbera Hewlêr û Bexda jî de heye. Helbet ne pirzgirêkê distûrî ne ne pirzgirêkê qanûnî ne pitir pirzgirêkê siyasî ne di navbera Hewlêr û Bexda da û awayekî rastexwe narastexwe Tirkiye jî rol têde heye ku ew naxwazîtin başûrê Kurdistanê bibîte nimûneyek baş bi parçeyên dî ku çav lê bikin. Tirk dixwazin bêne dinyayê ku Kurd nikarin xwe îdare bikin. Lêbelê nimûna Rojava heta nûke nimûne gelek berçav e û em dibînîn êdî dengê Elewiya dengê
درزیا و دنگ عرب دموکرات خاص عرب سکولار آن لایک و مدرن آن همو دنگ خوب بلند کند بیشن گرکه برئیس مظلوم کوبانی بیتن او برابانیش مبکتن یا او هوارا مبیت یا هم خازی پوارا بین او همو آماجه تندینه که روشا کرداد و قناغه دا براو باشید چیتن و هم او داخیانیت برئیس او جلان اب خوشی دنگ بدال جهان دا و هم بریارا کو یا پککی یا برئیس او جلان پشتی کو نامه بو پارتین کردی بو پارچین کردستانی بود در به والاتی که هم بیجنی یعنی رواندا کرد که همو رضامندیش همو دیاسپورا همی هاتیه کرن پاشه که او بریارات دان یعنی از بارد کم یا نسکارم بیجم افتشتی برئیس او جلان کری پککی کری دست بکه که کنگره که نتوایی بو یعنی کرداد دو جارا هفدو یک دو گرتیه کم شر داعش دا تایبت کرکوکی هر چار پاچت کردستان بجدار بون ویره هفت گرتنک چه بو دوی بریاریش دا یا چکدانان یا چک شوطاندن یا که برس او جلان و پککی کری او جی رأی همو آلی سیاسیات ورگتن ایک گرتن اکناف کرده دا چه بو از بارد کم یعنی هرش احمدی خانی حتانو که دردی کردتن دیده که هم چاوه کدو بگیریم ایرو کرد چاوه شهر دیپلماسی با کرد کن روش آواج دوی صبت چه به دانانا چکی و وگرانا کرده بو کردستانی چونکی خوین رشتن و کشتن و چک حل گرتن چند دریجی به داوی دویتن هر بو دیالوگی بیتون دانستاندن بینه کرن بر هنده ایرو هم روشا با کرجی بو خباتکا سیاسی دیپلماسی چیتن و یا روش آواجی بو خباتکا روشابای کردستانی بو دیپلماسی چیتن تشت ایرو گرن کو کرد بکن لوبیا کرده آن دیاسپور کرده بیتا خورد کرن چونکه همزانین پشتی جنوسایت ارمنا و جنوسایت اسرائیل یهودیا هم دولت ارمن چه بو هم دولت اسرائیل چه بو اسی دارم پشتی کوا داخیانت و داویه ها تکرن و یک گرتنا کردا ما اوجت نوروز دادید رنگ بدانا یک گرتنا کردا هزک دا نوروز هر چهار پاچت کردستان در و والاتی و مرالکا بلند خلق تبلی نوروزی بو سی دارم کو افقوناغت بینجی و گرماتیه و برایتیه و هفگرتنه عمل پرزگریکت خو و دوست و دجمنت خو بنیدیم اما دید کو اف حاولت کت اینا دام پیکولت اینا کرن ابی کل فرانسا جت اینا کرن گلک بوکیری فرانسا آلیکاریا کردا دکت امریکا آلیکاریا کردا دکتن البته نکو آلیکاریا کردا کی صدقه کردن کردا لبل کردا پشتی خو سپاندی خو سلماندی شهر داعش هفدا بو دوست دجمنان خود دیار کرد که هزکا گرتیه هزکا سکولاره هزکا دکاره شری هم دیپلماسی و هم لشکریجی بکتن لورا از باورم که اف پرزگری که ناف کردا دا عبید ماینجی چل باکور چل روش آوا و چل باشور کردستان گل بغدا به همان شیوه که دانستاندنک وشارتی دنا برا پارتی دموکرات کردستان روش حالات دنا برا ایران اجدا هیا چون که دویتن ایدی ململانا آبوری ململانا بازرگانی پرزگریک لبری دا نمینن دا که امریکا و اسرائیل و سرمایه‌دارا روش آوا بکاریتن ململانه که یا آبوری آن بازرگانی بگل چینی بکتن